Mon cœur a survivre la sincérité et je ne veux vivre que la vérité, que la vérité. J'irai vers la montagne où tu m'enseignes. J'irai vers la montagne là-haut de ta maison. Gens de toutes races, amis étrangers, venez, prenez place, il faut partager, il faut partager. J'irai vers la montagne où tu m'enseignes. J'irai vers la montagne là-haut de ta maison. Mukama tuje ku musozi wa Mwiranda, wowe wabwiye umusabyi wawe Dawudi ngo nakubakire umusozi Siyoni uruhukireko, kugira ngo ubwoko bwawe ubwambure umwambaro w'ikigandaro, ubwoko bwawe batuburura umukanda wa vubi, ubwoko bwawe ububagire ibibyibushe nk'uko wabivuze muri Isaya. Mukama turagushimiye kuri uyu mwuka w'abazima dufise, kuri igenekerezo rya mbere ry'ukwezi k'indwi, kandi ku buryo bw'umwihariko abakristo b'abarundi n'abarundikazi tugushimiye kuko ari ukwezi mu buryo bw'ibigaragara twaronkeyemo kwikukira, tugakugwa ko agacinyizo k'umubisha, naho hari amaraso yasesekeye, ubutungane bw'abakubaha bwaragaragaye ku mugaragaro. Muri iyi saha nyaguhora ku ngoma yo gusenga twisobanukirwa, muri iyi saha Mwami Imana aho twibuka igihe umusabyi wawe Yakobo izina ryiwe ryasigura buriganya, akarenganyo, cyo kimwe na musuma, ngo yanigana nawe kanigana n'umumarayika wawe, kanigana n'abantu, agatsinda agahindurirwa izina ari mu gitara ca Yaboti. Twose icyo twahagaze ko twahagaze ku musozi w'amasezerano, twahagaze ku musozi w'ubudahangarwa bwawe, kuko tuzi ko tuje kugabana kabiri. Turaje kugabana mu bigaragara, kandi turaje kwiyubaka mu isi bitagaragara. Duhindurira amazina nk'uko wahinduriye Yakobo ukamugira Israel. Duhindurira amazina Mwami nyaguhora ku ngoma, aha turiko turibuka imyaka itari mu gihugu cyacu cikukiye, iyo tugishize mu ijwi ry'ubuhanuzi dusanga ari igihe dukwiye kwisuzuma tugaharanira amahoro gusumba uko ba data basogokuru n'abasogokuruza bayaharaniye. Mukama iri zamu ni ryo guhindurirwa izina, Mukama iri zamu ni ryo kugaragara ko turi ubwoko bwawe. Icyo nemera nuko Uburundi ubukunda, icyo nemera nuko udufise ku mugambi. Muri isengesho ryo guhindurirwa amazina turazi ko tugira dushingire ku ijambo ryawe, tugira tubone n'ubutware bwa Aburahamu ko butashingiye ku butware bw'isi, kuko Aburahamu ntiyigeze aho nyoza ikirenge hamwe, ntiyigeze agira icyubahiro hamwe na Elimeleki na Abimeleki. Niyo mpamvu twifashishije ijambo ry'Imana, tugeze ku munsi wa 20 turiko turasoma ijambo ryawe ngo duhindurirwe amazina, twebwe abarundi n'abarundikazi n'abandi bose bifatanya natwe bagahinyanyurirwa iri jambo riva mu kanwa kawe, bakaryumva kandi bakifatanya natwe kunina hasi. Imana imwe rudende mu butatu bwerana, tuje kugusaba umugisha w'impinduka mu kubaho kwacu. Nifashishije ijambo rwa Gasore yavuze, yaravuze ngo vous nous jugerez à nos actes. Yaravuze ngo votre satisfaction sera notre fierté.
iri jambo rirankumbuza kandi rikanyigisha ijambo Yesu Kristo yavuze mu nkuru nziza yiwe yanditswe na Yohani rirahari ngo data aracakora ngo nanje nkwiye gukora umurimo uwampamagaye ngo mu gihe izuba ricaka. Ubundi bigaragara ko kwa gasore yahagaze mu gihe cy'ubucunguzi ku gihugu ciwe cy'amavukiro. Mukama turagusabye muri twebwe ndetse no mu basaza kugira ngo bazosiga umurage mwiza, mu bariko barakura nka batwebwe mu miyabaga na mu mbyaro zihari ndetse n'umwana yaraye wasamwe inda uwo Murundi cyangwa wo Murundi kazi. Mukama ndagusabye umugisha wo guharanira ubutwari, ndagusabye umugisha wo guharanira ubutungane. Iri jwi ryanje nirisamiranire mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi. Iri jwi ryanje nirihere muri presidence, iri jwi ryanje nirihere muri gouvernement yariyo yose ire. Iri jwi ryanje nirihere mu ma office yose agize iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Iri jwi nirigere no mu munyamahanga yazanye umutayi we mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Iri jwi nurishiremwe imbaraga simbikekereza kubishoboye kubikora, kuko Salomo ajya kwima ingoma, Salomo ajya gutwara ubutware. Ntabwo Salomo byashingiye ko ari uko yavuka kuri Betsabu na Dawudi. Dawudi yari afise abahungu beza, yari afise ba Abusalomu, yari afise ba Amunoni, yari afise ba Adoniya, ariko kandi nabo bari bashigikiwe n'igisaserdoti cyari kihari, nabo bari bashigikiwe n'abatambyi bari bahari, nabo bari bashigikiwe n'abantu b'abantuza abantu batama bari bahari. Ni wemeye ko haranguka ikigishingiye kwirarira ry'umubiri, wemeye ko abanyamahanga aribo uzamura impundu zabo. Salomo arima ingoma. Ndagusabye mwami nyagora ku ngoma ushingire kwijwi ry'umurundi cyangwa umurundi kazi yisobanukiwe nka jewe bishinzi na imbere y'ijuru isi no kuzimu bibyomba. Na yindi nyungu ndiko ndagusaba usibye kumva umutekano, amahoro, umugisha n'umugwiza mu Burundi no murundi kazi. Para aravuze ngo muhere mu biwanyu, sinasi ibihugu bibanyu, sinasi Afrika n'ibyishimo byacu. Ndabizi ko n'ubwiyunge bwacu bufite akanyamuneza, bufite ikintu gikomeye mu isi y'umuka byokora, kuko ni twebwe turi mu kibanza cya Edeni. Mwuka waje bidusobanura katwereka ibihe n'ibimenyetso. Ntidukeneye kuzura amagufa ngo nayaberanda, ntidukeneye kwikorera isanduku y'isezerano. Ngo nibanga rya wayishije muri Bibiliya urihishurira abo bose bisobanukiwe. Ndi kugusenga muri isaha ninjira mu izamu ryo guhindurirwa izina, mva mu izamu ryo kugurura ikirere kiza ku buzima bwacu. Nje kuguruza ikirere kiza ku Burundi bwacu, nje kuguruza ikirere kiza ku bapolitisiye bo mu gihugu cyacu, nje kuguruza ikirere kiza kubigisha, kubaganga, kubacamanza, kubasirikare, kubapolisi, kubarimyi, kuborozi, kubamekanisye, kubafundi, kuba electricien, kuba chauffeur, kuri buri muntu wese gushika ku mukozi wo mu nzu, gushika ku mukarani. Nje kuguruza ikirere cyiza. Impano ni wowe uzitanga, byo dushoboye gukora bihura n'ibihimba byacu bikomeye, byo narabisobanukiwe. Niyo mpamvu umukozi wa leta byanka ko ava mu nzu yo gupanga umukarana kubaka inzu yiwe kandi mu gisagara. Narabisobanukiwe ko umuntu wese yisobanukiwe agakorana umutima w'ubutungane kumuha umugisha. Mwami Imana nyagora ku ngoma, nje guhakana ibyaha byose bikorerwa muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi, cyane cyane cyacu kunigana, cyacu kwicana, icyaha cy'ishari, icyaha cy'inzigo, icyaha cy'ukuraguza, icyaha cy'ukuboregwa, icyaha cy'ukurenga ibigo, icyaha cy'ubutinganyi, icyaha cy'ubugome. Nje kucirukana kuri uyu munsi turiko twitegurira independence y'igihugu cyacu, tukaba twinjiye muri uku kwezi kw'indwi kwitwa ukwezi k'umugisha. Ni ukwezi kwa Gadi, duhe ba Gadi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nukwezi gushingiye ku mwete wo guharanira ukuri n'ubutungane. Tugire neza nyaguhora ku ngoma, tugire neza rutare rw'ubuzima bwacu. Ndabizi ko mu mwanya wo guhindurirwa neza izina icesi mbona nkubona uratubwira ubuzima bwa Aburahamu n'ubuzima bwa Abimeleki. Ndabizi ko hari umutware umwe mu ntara zitanu z'Ubufilisiti ariko ntiyigeze apinga na Aburahamu. Bwoko bwawe tunezereze, tureke gukangwa n'abanyabwibone, tureke gukangwa n'abaduhagurukiye, tureke gukangwa n'abanyeshari, ahubwo duhagarare kukuri. Kwa gasore ngo vunujije yanozakte. Iri jambo ryambika umubiri mu Barundi n'abarundi kazi, iri jambo ryambika umubiri Uwiteka, kuko ndazi ko umuco mwiza w'igihugu uhinduka itegeko ry'ijuru.
niyo mpamvu igiti cy'umusaraba kigizwe n'igishinze itegeko ryaho rudasumbwa kikagirwa n'igikitse ukubana amahoro n'abantu bose. Yesu Kristo baramubajije ababwire ngo ibwirizwa risumba yandi yose. Yarashingiye ku musaraba wiwe n'ahatari bwawumanikweko, avuga ngo urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose. Byo nibyo biduha gusayangana. Aravuga ngo kandi urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe nyene. Ibyo nibyo biduha kugira umugisha n'umugwiza. None rase mukama ndasabye ikigongwe ku maraso y'intungane yose yasesetse muri iki gihugu cy'u Burundi. Mereye kuvana kuri basogokuruza simbwitayeho simbizi cyane, ariko nsabye ikigongwe ngo nk'uko amaraso y'abera yaragihamagara niko umwanditsi w'Abahebrayo yavutse. Uyu munsi amaraso y'abagisemera bikanka ko tugira umugisha. Hasigaye umunsi umwe ngo tujye hagati na hagati mu mwaka wa 2025. Turi ku munsi w'ijana 182 niho ndiko ndasengera. Eje ku munsi w'ijana 183 ndetse saa 6 z'umuhingamo ku munsi w'ijana 182 saa 6 z'umuhingamo. Tujya kuba dugiye hagati na hagati muri mwaka wa 2025. N'umwaka w'ubuhanuzi aho Imana tugarukira nkuko wabikoreye Farao kadadika umutima. Kukanyuma Farao kabare ubabaza kandi wari wengenze kugira ngo arekure ubwoko bwawe wasigarana amanyanga yiwe kandi arushirizeho gutekana. Mukama gusabye kudadanura umutima ku murundi n'umurundi kazi. Mereye ku muto n'uwukuze, mereye ku ukomeye, mereye ku ugwaye, mereye kuroza n'uri muri koma mutwikirije ubwo bubasha. Uyu munsi bigaragare ko Burundi bufite Imana uzobukoze. Twararirimbye ngo watwiyeretse mu biho bikomeye, ngo twari twihebuye, ngo nitwabana iyo tuje, ngo maze uratwereka kuri mutananirwa. Mukama ndakagucurarangira. Watwiyeretse mu bihe bikomeye, twari twihebuye tutabona iyo tuja, mazura twereka kuri mutananirwa, utuje imbere tubona kunesha, urukundo rwawe ni ntangere, hagati yacu mwami. Ndabizi ko hari ibirori biriko birategurwa ejo bizoba biriko birahimbazwa. Ndasabye ngo umwasa agomba gutetereza Uburundi ngo agaragaze ku munsi wa independence yari intambara, haramana n'amacakubiri atashwa te mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze sengera umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umutekano uyu munsi dukeneye abarundi n'abarundi kazi ndushingiye ku gisirikare. Ubwaco cyo canamwe nibikanga ko bahuza ururimi. Kuko abikoze ku ntwaro ya Nimurade narabisomye mu gitabo cy'itanguriro. Niko byo hava biba ku barundi n'abarundi kazi. Mutekano dukeneye n'uwijuru. Ni wa mutekano waba ku mwami Yozafati. Ni wa mutekano waba ku mwami Ezekiyasi. Ezekiyasi amaze gusuzugurwa ni nk'ibihuha twumva natwe. Yakiriye ingabo ziwe zibwira ati kindi gitekerezo gishasha ngiye kubazanira. Mureke ducurarangira Imana. Mukamanya gora ku ngoma turi kugucurarangira. Naho yoba jewe n'uwundi mu Kristo umwe yisobanukiwe. Uri kuri ubutaka bwo Burundi nkuko ndabuhagazeko. Cyangwa uri ku bundi butaka mugafite umutima wo gusengera igihugu ciwe cy'amavukiro kuko nabyo tubiyerega umugisha. Twumve gutaka ubwoko bwawe. None muri Ezekiel 14 warabwivugiye umurongo wa 16 ngo mbabwire ngo umwe wenyine arahagije kugira ngo asengere igihugu ciwe ngiha amahoro. Jewe ndisengeye ngo nyihera amahoro mu gihugu cyacu. No yajeje nyene yahe nabanje abari n'abazovuka uzobukoze nyagora ko ngo mone umugisha ndagusabye kuri uyu munsi hasigaye amasaha make ngo twinjire hagati na hagati mu mwaka wa 2025. Ijambo rwa Gasare yavuze sindarivuze nk'umurundi kazi yisobanukiwe gusa, ahubwo ndarivuze nk'intumwa y'ubwami bw'ijuru muri iki gihugu cy'u Burundi. Ndarivuze ngo rihagarare kuri altari y'amadini yose ari muri iki gihugu cy'u Burundi. Ndarivuze ngo rikorere mu mitima y'abungere b'imitima y'abana bawe. Ndarivuze ngo rikorere mu basenyeri, rikorere mu bakardinali, rikorere mu basaseredoti, rikorere mu badiyakoni, rikorere mu bafurera, rikorere mu bafaratiri, rikorere mu mabikira, rikorere mu bamisiyoneri, rikorere mu
mu bapasiteri, rikorere mu babishop, rikorere mu bahanuzi, rikorere mu bigisha b'ijambo ry'Imana, rigere no mu mutima w'umwana ari kwibere. Umwami wari niva kugira ngo abone impemburo ikomotse mu ijuru, ngo avuze no guhera ku mwana ari kwibere ni inyamaswa, ngo bose bisonzeshe tubone ukuboko kwiza gutunganye k'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Bavuga Imana ya Isirayeli kubera za Dagoni zari zananiwe. Bavuga Imana ya Isirayeli kubera za Yezebeli zamana za Yezebeli za Bayali za Shera zari zananiwe. Mukama nta butobozi bukomotse ku mwana w'umuntu tugusaba. Wowe uzobucisha niwe uhazi, azokorera niwe uhazi, kuko icisha ingabo za Senikaribu, umwasi w'ubutware w'ubutegetsi bw'Isirayeli, ntabwo byakomotse ku maboko y'umwana w'umuntu. Ntituri buhore dusenga tuvuga ngo wihisha mu bushatsi ukaduha abamere Sedeko Moisha w'umugijano. Dusabye ngo ingabo zose kuko ijuru ngo ryakorewe umunezero n'ibitekerezo n'ukwemera n'ukwizera kwa twebwe, ngo nacyo cyatumye ushiraho uru rugori tubona. Isura y'inzu urayitugabira, isura y'inzu urayitugabira, kandi ngo watubonyemo ubwizigirwa, utubonamo ubudahangarwa, ngo n'abamarayika ubarema kugira ngo badukorere, kandi gabaremwe imbere yacu. Iyo niyo mpamvu nimitse ubumana, nimitse ubutware, nimitse ubushobozi bwawe w'Imana imwe rudende mu butatu bweranda muri iki gihugu canje c'amavukiro muri mwaka 2025 kuri umunsi w'ijana 182. Duhindura izina rurema. Twarasobanukiwe ko ibyo twokubaka byose tutiyubatse ndaho ngo twisuganye twitunganye twihuza n'itegeko ryawe ni ubusa gusa. Nimba Salomo yaravuze ngo byose ni ubusa gusa, natwe turavuze ngo no busa gusa. Biduha ibyo dukeneye ngo tugukorere, biduha ibyo dukeneye ngo tukuninaze, twihera umwimbu, twihera umugisha, twihera ubudahangarwa. Amaboko yica tuyavunaguje amaraso meranda ya Yesu Kristo. Amaboko akerera turayanse, akanwa kabesha turakanse, mwuka w'ishari turawanse, mwuka w'ukunyinyana turawanse, mwuka w'ukubabaza turawanse, agacinyizo turakanse, ubusuma turabwanse, uruhombo turabwanse, inda ndende turayanse, ubwiyorobetsi turabwanse, ukuraguza turabwanse. Uri kubutagazi kubera kuraguza nakererwe mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha ubwoko bw'Imana. Turimuye ibigirwamana byose ku misozi yose y'igihugu cacu cy'u Burundi. Uyu musozi mbivugiye ko ni wo musozi w'ugukugwa kw'igisuzuguro ku Murundi no Murundi gazi, kuko uzumvira ijwi ry'ubuhanuzi agapfukama munsi y'umusara wa Yesu Kristo akazamura umutima wa nk'uko Zaburi 121 bivuga. Imana ya Isirayeli iyabarinze ngo no mu ijoro n'urushinge bararutora, izo mutabari mutera iteka kandi muteture mu makuba y'ubwoko bwose aho yafungiwe afunguwe. Bona wiyanyigagiwe yarakwiye gucirwa kwiteka kandi Kristo aciciye ku ntebe ye y'imbabazi. Tugirire ikigongo ubwoko bwawe, uduhe kunga ubumwe, duhe kugiriranira icyizere muri Yesu Kristo. Kristo yigisha abigishwa biwe nibo bari babimusabye. Yaravuze Matayo 6 arabyandika ngo muvuge ngo dawa twese byagiye mu ijuru, mukama turihanye, mukama turiyejeje n'amaraso ya Kristo. Kuba tuvuga ngo dawa twese byagiye mu ijuru, twashika amabiro tukubika amadose yabo tudahuje ibitekerezo, turiyamye turabyaza, turitandukanije nabyo. Duha ubwenge n'ubwitonzi, uduhuze no kuramba no kuranirwa, uduhe ibitunezera kuri isi ariko tuzi ku isi tuzoyivako kandi tukayisiga ko abandi. Tureke gusiga dusasuye, tureke gusiga tubirya amawa nta bitovutovu waduhereyemo imbuto mu biganza. Iri ni isengesho ry'umurundikazi, twumvira aho byagiye mu ijuru. Zaburi ya 18 Dawudi yaravuze ngo naragusenze ndagutabatsa kubw'ubutonganuke bw'umutima wanje no kubw'ubutonganuke bw'ibiganza byanje, ngo waranyumviye uhengeka ijuru unkura mu gondo gurudigira. Umvira twebwe abarundi n'abarundikazi, no nyumvira n'umwe naco nzofasha Uburundi ngo butabagwe kandi ingoma yawe yamamare muri bwo. Ariko
ariko niwakirira isengesho ukarishiramo ubushobozi nk'ubwo wa Doc mu gihe ya program ikindu kandi mukuru wa Kihari ku ngoma mu gihe cy'uko imikasaro ukashiramo ubutwari nk'ubwo washize muri Benayi akareka guhagarara umuhamagaro w'abenerevi agahagarara umuhamagaro wo kugwanira ingabo ntabwo yari ingabo ntibyakunda magurutse nka Benayi nisobanukiwe nka Benayi ngo igitangazo cya mbere yakoze ngo aravuze ngo Dawudi yishe idubu ngo nanjye nzica intare Uwiteka byo wakoreye igihugu cy'u Burundi n'ibyinshi byo kugushimira mbwa mu izina rya Yesu Kristo w'umwaka duhabwa umugisha w'amahoro ubwenge n'ubutungane ugusubiza hamwe no kurekuriranira icya kabiri ngo aravuze nzokwamanga by'icyo cyose cyoza guhungabanya ingabo za Dawudi ngo namwarijya mbizi ko Uriya yamaze kuvamo kandi yagira gatatu mu ngabo Dawudi yari afise zishobora gucungera umutekano wiwe mu karere kiyo ahari icyo gihengeri ntaho nzi kandi singusabye ngo uhamenyeshe ahubwo ngusabye ngo uzibire icyo kinege ngusabye ngo uzibire icyo kinogo ngo haje haza umunyamisiri ngo afise icumu rirerire birasigura ngo hari gisuzuguro cyo mu gisokuru kiriko kirabakurikira ku buryo boshobora gutsindwa bakibagira Imana yawe y'Israeli ngo mwaka cyacumura musogota ingabo za Dawudi zibona kwidegembya kandi aragahungu kaje karako kuba umusaserodoti cyo nari kubasi cyo shingiye ku butware bw'ijambo ryawe ndasabye amahoro mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo nkore Uburundi buha amahoro no gikora mbira imbere y'Ijuru akami k'imitima y'abarundi n'abarundi kazi bariko baragusenga katwumvire mwami nyagora ku ngoma nahisi yo kwiyunga ngo tubabaze nawe uzokwiyunge natwe dutsindi iyo sigomba ko tubabaza twaragusezeraniye dushingiye muri Matayo 5 kubishatse wo duhinyanyura tugahinduka umunyu w'isi mwibanga ubishatse ukaduhinyanyura tugahinduka umuco w'isi ku mugaragaro mwisi bigaragara n'ibitagaragara none rero nongeye gukirutsa amaboko yanje sindakirukije ari gusa arimwo Burundi n'abarundi kazi imirimo yacu yose ibitekerezo bibi turabyangirije mu izina rya Yesu Kristo nitukabizire ubwoko bwawe yakagira n'umwana ari mu ndazira ubugome bwase wareraye inyuma y'umwuzure wo kwa Nowa inyuma y'uko urakora abantu 8 ubuhigwa 8 natwe turabwakiriye Matayo 5 wareraye ko umuntu wese ubugome bwiwe buzomugarukako ndasengeye abana bavuka ku bagabo b'abagome ndasengeye abana bavuka ku bagore b'abagome abasambanyi imborego abatinganye abarenga ibigo abasuma abasura ibinyoma abakunzi binda baryibiturire abatubikishije umukanda wavuba abandi bisuma iguma bisahura amatungo y'u Burundi bijana mu makungu ndabisenge ngo nibikeregwe mu izina rya Yesu Kristo mbivuze ku mugaragaro ndabisengesho nk'irya Stefano mweranda nzi neza ko Kristo yadupfiriye nta rundi rupfu dusigaje gupfa usibye kwanga no kwankiriza icyaha nta kindi tuzosubira kuzira urupfu dusigaje gupfa uyu munsi ndukugenda n'icyaha mu mitima turacase turagihushe n'abarozi nibahinduke kuko nta n'uwigeze yererwa muri Israeli yagiye i Babyloni nk'umunyisraeli ibyo byose twabihawe nk'ubuhanuzi ahatembeye amaraso akirira agikoma induru agihamagara mwami Imana natembeshereje amaraso ya Kristo waceceke tureke kugira iyo mivumo ufise umutima uciye bugufi kuri hano ibyaha byawe muha umugisha muha amahoro muha ubutungane uri kurira mu mpimba canke mu bitaro yazize ukuri kwico yakoze cyangwa umwikego kuko nabyo bibaho Abuneri ntabwo yazize icyo yategereza kuzira niwe wenyine yarijije Dawudi igihugu kikagira gahinda naco kikaturikisha kikarira turazi ko hari ingabo twatakaje zari zokuri turazi ko hari abisobanukiwe twatakaje ari abukuri ariko amarira ya Dawudi yagaragaje ko Dawudi afite umutima ku gihugu cy'Israeli amarira ya Dawudi yagaragaje ko Dawudi afise umutima wo gukunda Isirayeli n'Abisirayeli gushikaho nari kuguma Hebroni ataco byari kumutwara zana umutima uciye bugufi muri byo bihangange bigwanira intebe y'ubwami
iri mu gutunganira Imana. Tuzi ko ufite umwete wo kukurondera nawe ugira umwete wo kumwiyereka no kumuzamura. Tuzi ko iyo utaraririye igisagara atawo kirarira. Tuzi yuko itari utanze abatanga bose cyangwa ababiba bose babibira ubusa. Aho mpagaze migani ya Salomo 8:17 nkagara no muri Zaburi 127. None rero nyaguhora ku ngoma ntitugusenza amaboko ari mugongo, ntitugusenza amaboko ari ku mutwe, tugusenze twemera ku ijambo ryawe ari ryo kuri. Bombarda ohonya siturarandura umutima w'ubugome wose, duhogweze ubwoko bwawe. Dusengeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza no mucunguzi w'ubuzima bwacu. Dutwenze, dutangaze, tubibure, duteturure, tunezereze ubwoko bwawe mwami. Abana bacu bazokwivuga amahoro yaharaniwe natwe, abuzukuru bacu bazokwivuga amahoro yaharaniwe natwe mu gusenga, kuko izindi ntwaro zose zirasendwa. Nabigwanisha tugusabye twobura ababigwanisha, nabigwanisha tugusabye twocanamo. Tugusabye uburinzi, tugusabye ubutabazi, turarire nk'uko wavuze ngo impombe zacu urazirarira. Kandi urakoze kubyemeye, urakoze kugiye kubikora. Ibisigaye umwe wese mu barundi n'abarundikazi mpereye ku murambe wa mbere ahari sinzi imyaka mbatse, ariko reka mfatire ku 120 watugeneye. Nkageza ku mwana yasamwe muri rijoro, kuko turacyari mu gitondo mu muturuturu w'itariki mu kwezi kwindi. Ndabasenge kugira ngo twese twuzure umwuka wera, twuzure mutima wa mweranda. Amadini yose mpereye kuri Ecclesia mao wacu, amadini yose n'abayoboye, utari buyoborwa na mutima wa mweranda uramurengutsa kugira ngo ntawe nyubwoko bwawe. Ya mivumo 13 ivugwa muri Matayo ntikamufate. Turamusenge yihane hakiri kare bicemera, yihane isya zamenyo yiwe zitarakomanako. Nuburuka mugirira ikigongo ukamusubiza mu butware bwawe, turagushimiye cyane. Ariko hakayobya benshi, Bibiliya iravuga mu gitabo cy'ubwitonzi ngo gukenyuka kw'intungane ngo gufite akamaro gusomba kuramba k'umunyabyaha. Hako baramba ngo bice ubwoko bwawe, urakora icyo ushoboye. Dawudi yigeze guhumura Salomo arambwira ngo nzobikorana ubwenge. Nawe urakora uko ushoboye kuko uri Imana y'ubwenge. Ariko twisabiye impuhwe, twisabiye urukundo, twisabiye ubugwaneza, twisabiye ubumwe. Turangirije ubukene, turangirije icaniro, turangirije ibisuzuguro, turangirije intambara, turangirije amahane. Amahoro ya Kristo tuyimitse muri twebwe, mu ngabo z'igihugu, mu butungane bw'igihugu, muri abo bose bagize igihugu cyacu, aho bari ku mpande zine z'isi, kuko turazi ko ubuyobozi bushobora gukorera no mu kindi kirere tutaba dutahura nk'abana b'abantu. Urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze mwami w'abami, urakoze no kubagwaye uja kudukiriza kuri uyu munsi, urakoze kubarusha uja kuruhurira kuri uyu munsi, urakoze kubagabo bari barataye inguja kugarukana mu ngo, urakoze kuba kenyezi bari baramenye ibanga uja gukura mu bushirasoni, urakoze ku bakobwa bacu uri kurazana mu ruhongore rwawe, urakoze ku bahungu bacu uri kurazana ku bintwari z'igihugu. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro, ukuramba no kuranirwa muri twebwe abarundi n'abarundikazi. Amen, amen, haleluya. Mana yonyine amahoro twishimire, ikuguruririza mu byiza, ikwinjiza mu guhindurirwa izina, kuko wakuwe ku ikirere kibi ukaba mu kirere cyiza cy'ubuzima wagenewe mu izina rya Yesu Kristo. Iri sengesho rikugereko, rigira ubushobozi muri wewe, rigira icyo rikoze muri wewe, rigira icyo riranduye, lihoneje, rigira icyo risituye, rigira icyo likuyeho, rigira icyo litemaguye. Yeremiya 1:8, rigire nico ryubatse, rigire nico rinaze, rigire nico rinagishije, rigire nico ryamishije, kuko ibibi ni byiza ko bituvamo bikagenda, ibyiza bigashinga imizi mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya. Ugurirwa ikireceza ku buzima bwawe, warahetsakiwe.